Okay, ani kuri gahunda hamwe na New Gang Films present to iyi ni coming soon. Chakuva twarimiye mwa bantu. Tumije ibigo twakura. Mukomeze mwegerane iyi filime igiye kuza ibice bicike mwabagabo. Narakubwiye ni mutarabona filime nico giye ngubone filime sasa. Gatabiye. Ariko mbona ataki hafi. Nako atabigenza abagabo gose biga byara. Sinzi ikibazo cyawe. Ariko muri kubona umusaza hari inyuma. Muri kubona umusaza inyuma mwa. Abasore bamenyere kubahereza iby'imirimo abaraso bazora twabo barabarasa ni bapfa wi barabarasa ni bapfa Muhigo wa mwami tutakuba. barabayiga ni bapfa barabarasa ni bapfa abagabo amaso nuko ateye Mazimyaka abagabo ibazo buraba imyaka desa 25 shawo barafungiwe samu weya batazi ikintu na kimwe akomeje kuyiga kuri Google F urumva bagarutse bavuye mu bapfu nakubwiye mu Burundi filime igesha gufata indi shusho kugira ngo banye kuntu byabaye serieux they bite ngo bararuma baranaguruka we bakanagaruka Gene hasengeye. Taro ni hasengeye kabisa dini ya Mungu Kent ya karimu Jambo bwawe. tangu ya mateshwa sha Scott NK Yemeze ko tama. byagahebuzo umenye ngo nasibu n'abakarimu cyani bagako shani abayakagaragaye mu mister iyi filime igiye gusaraza Afrika igiye gusaza abantu mwabagabo kuri kumbi migere cyo kwigira ngo amavampa ngo amazombi birabaraba nimba mwaravuye ku mibumbe hehe nivyanyu kumenya dufise intwari ku isi irabashuna ndabiri ko baguka mu ndabiri ko kubaga rimwe reki mikina ariko Adventure the Lost Warriors bantu bakuru iyi filime nanje ko yankanze muri kuko umunani harageze bantu kandi ukora subscribe kuri New Gang Films nutayikora umufisi ikibazo no Burundi ufisi ikibazo natwe kandi ni mufisi ikibazo natwe bivuze ngo ufisi ikibazo n'igihugu muri rusange ubokora subscribe bigishushe tutarisubira ko ngo dukura akantu ka subscribe muze muburaho muzirabira koresha umwanya ahubwo nkibivuga ariko